Ai tu wele nganga pa ia le loto le stangata le sai o whalaenga. E alu e tutongi le mātou mea ai. E o ma le ai masisi o i mātou I got no idea. Le ai masisi o mātou e mamlama le mele o tupu. Ai whakama ko loa le taimi la mātou whafoi. E ma e hatu sua tu sunga ia masi ma whanga ma sunga ia David. E tutongi le mātou mea ai. Ai whaimele tala le whawhine le nofo iluma. Sautanga ta iwhai mai, I want to bless that birthday boy. I ol mako mea ai o wako mal kose lau. Langa kaung kārwhale ingarei oi. Ipswich nang mako oi. Ai whawhikai lea tua i wāwenga. Ia na mato o kele lo se mea ke sau whafu. Ko e akon mako wāenga whamei. Leska koko pengalu, lenko kongi ele. Ele ngang pa ia lau mea ai. Ia whamei lo mna mako wāenga. O le tupela lenko ko kongi ei. O le avaku roma oe. Ia no saule mal tupe nai le whale. Mo whape atu i le atua. O e o le atua whai wāwenga. Ia ole whamtalanga leo whai le melo le tupe. O leo a kongele masinga leo koe mo sau pengwhiki vole le lose lau fortnight. Ia ngo mawhau ale le atua. O le ame o le sau pengwhiki. A le lang kari mai le atua le mawhukanga lenga whai. Le uke le kula fua ia oi. Le sau pengwhiki a le la kua wā kua me mau. Ia o le vi inga ngai le atua le neitao. I want to say thank you to Apostle. Ono le upo le atua. Swafo Yesu. Amen. Leile atua. Taimi umolawa. Ia, mlo whaaloalo te tūla ia tui lumol tato e kālesia ne tai au. E fia moli mau se mea le leina maua mai le lasa sa. O whaile la unga le tama. O le amatanga o maasina le nte anei. Sa whai ele tatalo al tama ia te au. Whamai le talo al tama ia te au. Tonga o lima e whaonga le atua o nai ele whaamalolonga. Au whaile tatalo a safo. No walua le ia o te talo le atua, o au lewa na i e whaamalolonga, o lewa na i o lima le whaamalolonga, sa o whaonga ina i au mato i New Zealand. Ai ua o sawi nei, ia ua whapena au na o whatamala, ai o na o toi whamanatu mai ele tama, o lea sa o toi tatalo le atua ma le anganga pa ia toi whaonga o lima, o le whawa ia sa taluai, pasalolo si la fia umatato e kālesia, o lo ia si o uso mai le ana tau nuu mai. Sa tilo umatato e kālesia le Samoa mua, o sauma tau tai mai le uso le tonu i tato falsa, o le alala mai i whamali atu si o uso ma le tama, se whaonga o lua o se mea na amai le atua i lo uloto nei wa yaso, na o maua mai le launga le asan te ane. A o whai le launga, na o no fomo o mawhauwhau, o a o lava le launga atu e le tama, e te tau o na whaonga la o mea alofa. A o le vai aso mua le na amai ele le tinalea, na tau nuu mai e le maa inga. No talo le tu o titilo atua ma ia si o uso, si ngā ina ia. No whature le tua, i le anganga pa ia, whailoa mai a te au pole ase au wala, o te sosoani e le uso lea. O nei o mai la ua, o la ua e lotu, e whakasa, e lota iti la ua, e le malama la ua, o le taimi mua le nei, ua ulu fale e la ua i ni lotu whapea, i ni lotu e whaolaina, i ni lotu e sisi i lima ma, i ana mata o wole le fale. O te talo lawe le anganga pa ia le vai aso mua le wau. Au whatu i le tamama le tina. E mawhai o na lua o mai se i tato mafuta sina lua vai aso. Se i o tango le ale upu. E fisosoani i le tina i lona mai. E whamai le anganga pa ia te au. O le mai o le tina, wa ova le vai la au le tu iai. Ai vai le me tau sami le tau mawhai. O lea nao mai e loa tolu vai aso. Sa o tu atua lo
taimi atoa i le tolu vai aso e fai ai le tina lea. Ai vi ia le atua. Talu ana o mai fai mai le la tala. Taimi lava o nofo le la whanau. E oso lava le mai o le tina i po uma. E oso a o i lalo le koko i le wha po le tolu. Ua tau wau lava a le vavele mingoi a le tama. Ia ele mau atu le tina i lunga le moenga. A le vai aso ia na matau nofo ai. Mo whahe ai o lima mo tatalo ai. Ia lai mo moe me ala o le potu. Taimi o te pasi atua le potu o te lato o tatalo ai. O te whaile atua tama. O mana e whai mai whaonga o lima lo i e wha malo longa. O le lau te moli mau. Ona o le sa o le upu le na launga. Ele tama ia sa fo le i le asa. O au. O le tele i o venga ngatupu e te aua o New Zealand. E fo le mai le pepe ale a inga lotu pope na tamo e tua le fine o matou no foi. La sila fia umal vaenga le New Zealand matou fale. Nana tatala slani toa au titilo tu. A tu umai le finge le pepe ia te au. Ale mauli mo le finge kongo le mfainga mai fafu. Wa pi o le ulu o le pepe wa fainga le wosa le mai. Ngango kanga kwasi i mai le pepe palasi mai whape le finge le pepe o lima. Ngalo fai mai le ngang paia, kakalo loa. Ngalo ngofoi fai lalo kakalo. Lai alwa lo kakalo ma fai o lima le pepe lea. Au falo ngwako wa aleluia le finge lea. Au le finge le faola inga lo pope. Wa lau ma mulu ese o nga lima male nguko le pepe a. O whaftai e le atua, whaftai foi le la unga le tamai le vai a santene, toi whamanatu mai, e tauon toi whamula o tāleni. Ia, wala o whaaloalo lava ne umi, ia le atua, wa maa losi lo uso, wa le koe pa ule koko le koe mawalunga, ia la wa halu aia le o koe kaika ia whaftai lava ne ia savi, ia le atua. Ia le atua. Ia, whaftai awa mo le awa noa. Ia, tonu fo i tau anta tō mai mo ni maungi mele lei. Poni fia fo i matau tia o whaia ele atua mo i tātou. O te fia sia ona ole o mau. Wa lua vai aso o pē mata avale. Wa le toi ola mata avale. Ia, lua fo inga vai aso mau mai le utu. O mau mai ele se mata avale o mai mau ta avale ta mai. O taimina o whaia o onga ole e tato tama. O le matau tia o le mana o le anganga pa ia. Ia, o le meala sa whai maua. Ta talo lava maua le anganga pa ia. O le lua whai na vai aso. Ele isu e alawa se maa insinia. O le aso sala le na te ane. O whai aktu lo le tama. O umanga whai le maa le mato o nai mano whanofo. Ai a mai le anganga pa ia ia te au. Abo mo ofisili le tama. William. Wa ia se plan o e mo tata avale o le o mafau le asong fua nei la taun pe avale fai le la tolu ai vai aso le asong fua nei ia fai mai William le ai o fai atu le tama vai o tai au a e mana va mai lo e launga lue o lo e vai le ofisale o fia pela le office o le ofisale la RACQ o fai akulo ia vai mai lo tama ia wale a manga va mai lo ta le son fua sa lo tao sa lo tama wa dia le son fua le va son nei mana va mai esa bo umano sa uni ia o fertu lo ya i tama ia la tao mai ia tao ia lo o fai nei me o talo tama fa mo le fa sino mai se me tau ngo fie se insinia tau ngo fie ma se tau ngo fia wa tailo o le tau ngata yo le mea le atongi ngen mata vale pe aves vale insinia sa mai lo tama ia alo santao ye lo o ngofo fasili o le mea tau na fai me langa pe o le pepa ta vale wa lo su e mai le pepa tono o le pusa na tanga ku a mai le folder mo o su e ai matama se te tele mai le pito i lunga fai mai RACQ male numera o festi lo afaftai nga pa ia le confirm mai la o le mea na mai ata o an po e mateo e va ai la RACQ ia o tele lo foi la se numela o le mea na o festi e tama ta te o e vai le ofisa ma kere o e vai le ofisa
no foi lalo vili lo le RSQ le numela le ale wa tolu tau sanga tana mali mata vale ale fato atu poe ale se mea ya o vili atu ale numero le mau ale tina le fafine fai mai le sile fine tau wale angala uta vale i o mata vale o vale lua vai aso ele fer wa pe fai mai lo le tina ya wale o mempa o lo tono ole le ai o le mena na vili atu ai pem fai sa se vai mata vale ma se fia mempa fo ile RSQ fai mai lo wale le ole a fai te loa ele atu se lo se la una fai mai ile vai ngai e totongi ile le fai ngol ta vale ma mempa ile se fulu lo masina ia o faftai nganga pa ia o awa onga ia na fai tato tama lea wa fatino ina ile time nei ia na ma no falo fatulo family mole o ma ole la sauni fanga luenga au wa tu time ole afas fun malua afas tasi tauna ma ese ia family mole pe ia se time babe e sawele tangata e sawo ma o se ale o fala au biliam alu lo ilu malau sa ta vale ale sa sta vale o o mal fatu tu lo na le I wasa te fitola ale le si tu biliam si rum o te tau no ilu malau wala ai tu lo mal ta vale o tu foi matama sa wala tama lo alu fa ola tu le ben fa ola le ma awo mal fai e tama me ele ola fa toile ola fa malsma lo ya maua ese lo insinia le ai le tono la uloto fa mai ele sa insinia ora nga pa iola insinia alo atuma lo to tango tono to ya ben a mai le mole masini sa walu te tono ole te suelta vale ni ele avel ta vale ala to tuma lo tuile le tono wa to fai mai ana mia na stata tama lo ta vale ola fatu ia o tama wale ai se tu petele walu ne lewo mo ola mata vale a uma lo ma mateo ma ola tama mo modi ya ola ungadwenga ai na ye foli simia na mat talo ele lo tama wa atol ba so le lo ki fu ki on mato vale ya o le pisanta ma o whatever no sue wo le pisa tama wale lo fu ki alo ye foi maleki ola lo kai ola ungadwenga ye lo ma o ma tama fa tama fa fe tai lava o le o ma o ola ta va lo ma o trap lo a walu William a walu o unga luenga o sa fai lalo te lo fai o no fono fo o tangora fai mai o kang wale ato la at fai nga luenga o tangolo ye ni me no tango e mai te tonu o tang tu ale ato le o fa tolu no su ele fale ele ese tono lo loto pe wa fa manuia ina lo loto o fia tangi au te musole tu mu mai tene tu mai di ya o wa lo fa yo ngaluenga wa oli ya lo loto pe ya la matitala no ma nganga pa ia taimi uma ma lo fa fe taya nganga pa ia ya ola mon maulea fa taya me ona so fa yes amen. Hallelujah. Yo la tatu fai. Yo la ngi sila unga koe manga o ai ua. Paman wia tatu ile tua. Amen. Ia mana ia lana ua. Fa malia tufo inisio lo wawa ai mai. Ia ua taung tatu. Ia la unga mai o ngapi ko pele le la unga kui. Maria ilau sunga.
live date. Au. Ia, vi ele tua ua. Pat mai tātou nei tai au. Manaia ia tala I wawenga o le tua. Tālo what fo inisio lo o whatasi mai nei tai au asia si mai. Ia pēr le tua I mea tātou te whaia. Malona alofa ia tātou. Ia ua masalo le nei aso. Ia masalo fo I o lo o sila mai nisi tātou live. Ia paulava o le sauninga ua whasolo atu tau tinonga le nei aso. Ua whasolo atu a ia. Ia masalo o le finangalo leo le tua le nei aso. Amene. O I lātou o fau mai le nei tai au. Pele I maua sau whalongo longo I le tatua o onga tā whaia I vai aso o tea. O le mta upu whatau le mana o le tua ma le supernatural o le tua. We are living in time of the supernatural church. O ei tātou I le matautia o le tua lea au auna mavi ei tātou. Sa whamanatu lama o ina fo I vaenga wha pe lima o le nei mataupu po lea le kalesia supernatural. What is a supernatural church? O vaenga la lima sa taua mua o le supernatural church po le kalesia o vavenga ma supernatural le tua. Mua whatau I le kalesia le ua whatumuina. You are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. O le ala winga o le whatumu le anganga pa ia mua ua whaolaina oi. You must be born again. Ua iei fo ia te oe le mana o le tua e masani o na te talaina, ma amataina, pe a maua oe le baptisonga le anganga pa ia. Paenga lona lua o lona winga ua taitai oe le anganga pa ia. Pa mai le tala le tusi pa ia, o I lātou uma ua taitai le anganga pa ia, o whanau ia le tua, the sons and daughters of God. Hallelujah. O lona winga, ua mai le tua lona anganga e te tau ona taitai na I tātou e ala le e amataina I le afionga le tua po le tusi pa ia. Lona tolu, o le e kalesia e ngai oi le anganga pa ia, e te tau foi ona whaonga ina me alofa le anganga pa ia na ia mai, o le tau tinonga la ia whail tai au le nei, e wha te tau I me alofa na mai le anganga pa ia e peo na ta ua le vai aso le peo au toolbox, e te whaonga ina, o le upo le poto, upo le malamalama, amene, lama lesi, si whalau mai. Patua tua, baptis o le tau tala ingana sese, e ngai e uma le lisi lea. Sa ta ua foi la le mate le mea alofa lea o le sueina o anganga, o se tasi le mea alofa sa masani ele I whamatala atili foi le telo taimi. Ai o le sueina o anganga, e tolu tua inga anganga le iai, nganga o le tua, e foi le anganga o le anganga pa ia lea, o lo iei le anganga le ti apolo, iei te moni, iei angelu, iei ia peonta ua le vai aso lea. A whamali tala le tuspa ia, e te tau ona sue. Sue ia anganga whapea. Sa ta ua la le vai aso lea, e te loa le lei ia le anganga o le ti apolo po le te moni, pea e whalongo atu wa iei ia I tu whanatura e te loa ai. Se whatai te inga e te vai mata o le tangata. You can see e mawhainga e lea nga I loa te moni I fallinga o le tangata. The eyes, you can look at the eyes. Pea discern o ia, o lesi mea, e mawhainga le whanlongo ina le manongi you can smell. E mawhaila ia mea se ia sa ta ua vai aso lea. A mele tuspa ia e su test le anganga. O le fisiri e whawhenga e testinga le anganga. Ai alu e test se mea ki test, o le taimil nei ua whai test o le coronavirus e kawai akula ele I testinga la. Ai momongo ele me po le isu e po ngā whea e momongo. Ia e test pe le positive pe negative. Ai mali tuspa ia e te taunga nga test le anganga. O le testinga la e te alu e te pea whape ise si laike la ko sosoangi ei. E te fasili ai po o le atua o lo wali I ma le whaola. You can, whamai, e te tau na ngai loa. Le tangata po o moli mawina ia,
le atua o le li I malo whaola. A whai mai le tangata le te whisosani ai, e le o se ali, e le o sona ali, ngai loa le o ke mongi ngai kongo le tangata lea. E te lola, e te staila ia whapena, tu se ole mta upu umale na, a whape onu o le lava tatu taimi wa o umal tatu taimi mai o le plan alanga o le nei tahu o le tatu whaalongo I tau tinonga. A o le YouTube e te maua umaya o onga o vaenga I o te a. O mea alofa le ngapa ia, ma le au tu tahua, sa o le aso le antia nei, fa mai le message le si vaenga le ia te au. O le ala whaile mako celebration, pe ma whainga e sauni e whaingi perfetanga fo I e tusi mo lato o le youth o vai atu. O te le perfetatu mo o tau. O la youth leaders le, fa mai o te whaingi perfetanga e tusi lako message from I am not going to prophesy over you. Wa umanga o aku oe, you go ahead and prophesy over them. So the message male au tu e ke le koe whakari te sau I. E ke le koe whakari fo I se whaife au. Po si ke a kongo po se si ala koe whaia oe, e whaia oe lau wha malolonga. E whaia oe lau pelo whekanga lau whangau, e suea oe lau ki, e suea oe le insingi e sau whai lau. Amene. O aso la Mose. O Mose kangi mai lea, mes ka whaswhalawa Mose, mes ka pisupo, mes ka tai o Mose, mes ka... Ma koe mawha kia ia Mose. E sau la le si, koe inga ngai whai ia Mose, Mose, e ke pēna au tai lau mea ngai whai. A e saulo Joshua, mai Joshua, o mai, ia lau mai whirea, lau ko I rea, vai whangua la le, halu haka kai kālong whangua. Amen. O aso la ngei, e halu hao e pero whekai hao I lau whangau. Amen. E mo le wala awa oi le kua e ka umai le, o le upo le malamalama, the word of knowledge. E mau ai le kiranga le ilo. E mau ai le whale ke kaunga alu iai. A whapea ngai ke sinko, e whaali mai ai lau boyfriend ma lau girlfriend. E ke whiu e kuko le e sise le kuko. E ngā le kuko koku le me mau ai. Ai e alu ngai a mai le kua le upu. E pāsa, vai a pāsa. Ai kai e le nganga pa ia. Hallelujah. O mea alofa ia le tuanga ia fwai mai. E whai e tātou again, wa umanga o inga umangei pataua, e mā ngai ai lo a inga. Maua lesi o kele o kau kingonga o whalongo ai. I o lesi kau kingonga o whalongo ai, wha mai wa le manuia le tua. E laku lesi i le ngaluenga e la a mai le ka mālo wha mai. Le la si iro kongi, e ke ro, awhia si iro kongi. E ke oso le nganga pa ia. Amen. E ke oso ku ngā sau. Le mā ngai, e ke whiu e kuku. E le mwhainga pero whekanga se computer ia oe. Ai haru ngai le nganga pa ia. Amen. Mā ngai e kera o le pārmunu muri, o le whesiri, e whawhi whea ngā e ngā ioi njei mea. Mua e ka kaunga whara inga oe. O le tatum ta upu le whaia o le mana o le tua ua iai tātou le nei vai taimi. A le eise mana, ua le eise se ola. No power, no life in the church. We need the power of God in the church. You need the power of God in your family. Mga mia oi, e alu la lo ainga, e alu la ngaluenga, e alu la onga, e alu feke alu ai, e alu mane manga, o oe la o le power le, o so se me ke sa vari ai, o you shall power. Amen. Le mana o le tua. A e ngai oi lai mea ia, e fiku mea ke, e fiku ki ke ngai oi ai ni manga o le tua mua, ka unga e whao lainga. Amen. O la le winga le whao tanga, o le whao laina, watu atoa oe, whaile li o Yesu Keriso, o wa li mau whaola. A wha pēr la le I whaisau filifilinga, e a vea oe matangata ua whaola ina, o le amatanga na te taunga iai. Lona lua, I te tau ona iai sou nau ta inga, a desire to see the power of God. Hallelujah. E leilo se power, whaido le maso. O whalongo mea ngā le maso. Le maso le mau le whalo loa, ma le maso le. I kere ki ngā inga e whaaru au maso e whaide mea o langa e whai e le mana o le atua mea umu. A ia iai sou nau ta inga, you must have a desire. Desire o lo nau ta inga. Lona tolu, ia iai sou malamalamanga. You must be born again,
You need to have a desire for the things of God. Whamai tāla Paulo la apostolo, ile loma se fulu. Whamai o lo u desire ma lau nau ta inga, ia whaolaina Israel. You must have a desire. Le salamo e wha, tōru sifuru malfitu whai upo e wha whamai. A e nau o ia Iova, o na avatu le Iova, le mea ngai ngau wai oi. You must have a desire. Desire. O isi e le ingi desire. Ngā le whai kau Facebook, ha? Ngā le ala al kai au Facebook. E le leile Facebook. Ai le anga le face o le book. Ue face o le book le kuspa ia. O longa winga ia Yesu nau ta inga. Hallelujah, longa tolu. Ia o wina, you need knowledge. Ale aise knowledge. Ele work le leile mea. Faila utala le tai au ngei lesi mako. Yasu la fa akau mako masingi mahangai ia. Ua ngau ala se si fai au lor mako au loku e. Yasu la New Zealand. Ua ngau as e palaka lor masingi lea. Palaka kua pā ma masingi. Se furu koru afe na kau na masingi. Nga pā ma lepe. Aisea, ua iei le tisaya, ai le ise knowledge, e awa oi whainga na masingi. Kau ma whanga le transformer, o ngā alu le iei leo le mea lea. O mea alofa le nganga pa ia, a e fia, a la e le skaka, la kuma ngā oi whai. Ai le loa, e lea o inga e kaunga i loa le mea. E ma i mau e le mea. You must have knowledge. A le ise knowledge, ua mawhatia le nu. Amen. We need to learn. Menga nga mai le tua whai a onga. E awa o ina lei tātou. Hallelujah. We must have knowledge. Melon fa, ai loa le knowledge. Move lo by faith. Amen. Move by faith. Fatino. Hallelujah. O me alofa le nganga pa ia le tātou ta ua. Peo le whitanga. Me fa pena. E yeise sile tai au le nei, a yeise au fisili, e mwhai mai lau fisili. Langa le pāt muli leo nei a o onga. Ai mafo you want a question, you ask a question. But you must have the faith. Taunga ili whātua e te whātino ai. Uma le whātua e number 5, te taunga iei le whāunga le tua ia te oi. One thing is having faith, but you need to know the anointing. O le mana o le whaunga le te tonu ia te oi. O le sia iei le whaunga e whamalolo ai mai, e ai mai sia aisi mai, e se kai vai tua inga mai. O le si la mea, a mauolo ia te oi. O ia te oi, ngā longa lini, o fiera oi, o ngong. O nei whamoe lo la i e saule tua, i teime whai ei lau ngā ruenga. Pei o aso le whenga inga tuai, e saule tua le keimi whaamua tauranga. O aso ngei, o le anointing ma le glory of God, the presence of God, e kaua e whai pēr move by faith. Amen. The glory of God is something very powerful. Wow, enough. Tele for ye tato, the whole supernatural church, moving in the gifts of the Holy Spirit. O kia, kaung whaoleinga. Amen. Ka kaunga iei se fi ai. Amen. Iei lenga ua uka inga, lona tolu e te tau o nga iei se knowledge. Kaunga o inga, le wa o inga kako. Le wa makanga, nga movies, ia malo pepe. When ko inga e, muri mai o nga wa makanga e wha kahalale me. Ia wa. Amen. Move on by faith. By faith. Have the anointing of God. Faith is believing. A kakalo aku ai le malolo mai, ko sau les pe al fusuanga fonga, ko sau les panga. Arwa ko sau, e fai ya nas. Fai ya le, fai ya e lo fai. E ke fe alu wa kala e wa sau ka kai fa lai. Uma loa, ngai fa moela ile fatasi mai o le mamalu le tu. The glory of God. So powerful. And the last key of moving e ka kaunga multiply le mea, ka kaunga whaakele le mea, e le ngaka lai kongo le whale, laku I whafo le whasa, laku I whafo lau whaingaruenga. Everywhere kaunga move, ma expand atu le mea, mo le wha moe ia manu malo I ngā o tangata. Amen, o la tūlai tātou, e tātou tūlai mai. Tātou pe pesele.
Pe ao o mai le luluina tim. La pesi nga. O so mai maunga. That song. Solo mai wa wakau. A fa pete le fa olaina le aso le nei. A fa pea fo nga fa olaina a wenga ko a mata le leilo fa altang. A usu tato pese le. Ai saule luma I. Hallelujah. Lona tolu. A fa pea o lai te mangao nga yoi I le mana o le tua a lai le o yei sou ngā lala ma sofia ai. E mawhai e ngā pa ia ngā tu ia te oe menga. Ngā e sau foi le ma oe. A ka kou mai la, wha vala na tātou tutu I. Lesi mea. Ia, ai manao le whātua tua e whātino ai le awhionga le tua a ngai kere I a makainga. Saula I. Amen. Langa o tele o mea le ngā pa ia e whae e aku lima. Aua le popole tele I le virus le ai. Ele fa kangaka les kangaka. E pa ku hai luma I uma me. La le la fa supernatural tato ka ko uskai. Uskai vela nge kula fongo la. Au fa tua. Hallelujah. Amen. Ko ka kama ya le tiunga. Amen. Sai mo ini tato fonga la amate se talo. Tatale mu ber ka kopiang. Mangai lo tiunga ngata mai lo sunga. Amen. Le tua lo mato te mama to te vivi ia tia te oi. O aso le nei le tua. O iei mato I teimi o wavenga. O iei mato le tua I teimi o lo matau tia. Talo le tua so se tasi o lo iei le nei tae au. Mana mia le tua lo pai mai. Oh, mato te wala au nganga pa ia ngai oi mai oi. Le tae au. O le aso le nei o aso wavenga le tua ia. Sosan mai. So son Milo mato tama. Thank you, Jesus. Hallelujah. Talo mato loto le tua. Talo mato le mato falongo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, bless your name. Bless your name, Jesus. Ai langona e le mana onga le nai ate o e sau luma. Sawali mai luma. Ma atu lo loto le tua tata pe le tiu ngā whamolmole. And mene, there's a different song that's coming. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Afa pele I papatiso ina oile nganga pa ia e te lole o tautala ngana e sese. Ia sau mo oilu manei. Tai au nei papatiso ile nganga pa ia tangata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. La le me alofa ngai te manao ia matautia ona whaonga aina. Oile atua. Ia sau fo ilu manei whamolmole. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, bless your name, Lord. To the highest mountain, flows and flows to the
pese lea i le mana o le toto Yesu. Sei au fata ai au sul pese lea. A mana se va venga i lo lang. E sau le luma nei. Hallelujah. Ona o tu la fono le malo. La le fa laka ko tato talo. Ai te saula luma nei lo fa totua. O le a faia le tua le va venga ia te oi. Polalo manga onga la ye. Au te va tali o te loa le tai au le nei. O te le nisio i tatou. Ua makwai mana o le anganga pa ia whaonga oi. You need to initiate. Initiate by faith. Thank you, Lord. E te tau o na mai e kiki e le anganga pa ia le vavenga oi. E iei tangata e lua upu ngā mai e le tua le vai aso lea. O le upu o le shift ma le switch. O le shift ua move like kiki lunga. A le shift ua kwai move turn around ma kwai suia. Yang kapole ye. Se suma ya su suma iluma le suma ya. Hallelujah. Ke le va venga la fa ile tua ya oi. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. O le lilea. O ke le o mautino le leile. Le sunga le felto ai o ye i. Biliamu malo wili. Ia kasi lai wili ku mai o. Te le o i tau ai. Ia, le lei. Au ai ke pole i lo le lava o lo malama lama. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. O oe lea, o lua. O le a switch o lua le tua. E switch mai le levo le lua malama lama ngai i se levo makaupia. Never look. For it reaches to the high. His power. The total. Oh Yesu. Namalini. Moahu. Lua Calvaria. O lo iele mai toto ya te oi. O le puna toto, po le mai toto. E ei taimi e pli dai. E ei taimi e osu mai le koko le me le kaua whai o oi. O le aso ngai lo wavenga. Amen. If you have some bleeding problem, this is your miracle day. O le aso ngai mo koi wha mama ya oi le tu. Hallelujah. Talia come. Hallelujah. E o atu. E o atu. Oh, shamba pa pa pa. Jesus. Hallelujah. Kopate.
anganga pa ia. Anganga pa ia. Part of this is the stress. I rebuke stress in the name of Jesus. Oh, patete. Wafa malolo o Yesu. Hal malolo, stay there, stay there. Bausa, come. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Te tuaya I Bausa. Put your hands up, Bausa. Famile tua, la fa ngaina o iwa venga. Miracles. Miracles, miracles, miracles. Bausa, this is your turn. Benny Hinn has his turn. This is your turn. This is your turn. This is your turn. This is your turn. Pakate shikalalala. Ho pate sikababa. Oh, go tapa papa. This is your turn. This is your turn. This is your turn. God has a lot for you. Don't listen to people. Don't listen to situation. Don't listen to circumstances. For God has an appointment with you. And this is his appointment day. Wafaya lu appointment male tua le tau natione. Transformation. You always have a great heart for God. Ole kele yo lo loto mo le tua. Ta wafai ki apolo nga manga oi. Au te whaatonu le suafa Yesu. Me alofa na ia watu ya te oi. Toi whaamumu. Toi whaamumu. Thank you, Lord. Au ya te ia le tua. Thank you, Lord, for your anointing. Anointing and fresh anointing. Fione. Fresh anointing. Fresh anointing is over you. Fresh anointing. There's a new oil. Oil. Le sua ua whaunga le tua. Aua e te popole. A mai le nganga po iola o apati a te oile upu e whai. La ua vati a te oile tala e whai. O la ua vati a te oile sikepu e ke savali ai. There is a power of God. A new power of God over you, Sione. Move. 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 You're going to destroy the works of the enemy. You're going to walk and say, enough is enough of that. I'm not going to buy into that.
God is with you. Thank you, Lord. God is with you. This is your new day. Ole aso faula nei o isione. E kele isau fua le tae aole nei out of any whatever. God wants to meet you here today. He's going to shift and switch things around. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful day. Le mea ngata talo ai lo tina, ma lo tina, pe o time o teo, wha mai o la atoe wha mumu. Sione, o le akoe mumu le mea. O la atoe mumu au e te popole. Na o le atua ngai lo loto. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Talia, kwa ifa, mama o ele atua. Healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. O lua. Whamanuia le tua ia o lua. Wa ele manguia, it's a special anointing le tua ia o lua. Amen. You're not going to look back. You are not going to look back. But my le tua is going to look after you both. Male ainga. Don't be surprised when you sleep at night and you can't sleep some nights. It's not insomnia. It's not anything like that. The Holy Spirit is going to deal with it. Going to speed up things in your life. Osi male ainga. New things going to happen. O le mea nga tupu la inga le, fa tupu fo ya o lua. Se fa ngal ka ko stage, o ke le ila unga ngal ka ko stage. Osi malo tolua. Lua tu ya Yehova. Bea uma foi. O mea sei so maya o si famol molei te auia famanu atu e ofu olvinga kapo sikara la manga ofu oi ile vinga mame mata mo fie sama ia le tua fafutai lau whamanu ianga le ainga lea. Osi ma lo ainga, Larissa, ma David, ua iai le mea foula whai le tua ia o tau. Ua tuina le tua I lua loto. O le a lua step up to a new level. I le lua savalinga wha le ainga. Na mangaia le vanga manaia le tafaonga. Au te tatalo I le tua. Ia wha au pengaina o lua. Leanga o ke lei o le impact o lua le ia isi ungali. You have a big impact on your friends, on your family. Osi, you are a leader. O le tai tai. You're gonna lead so many people to God. It's a tai tai foi lo ainga. You're gonna lead your family from here. Lo ainga Samoa, lo ainga New Zealand. You have a very strong voice. E te lai titi. Aole fia whalongo I o lo ainga ia oe. O te whamanuia ia te oe os. Lord, I pray your blessing and anointing and release him to lead his family, oh Lord God. Father God, I thank you, Lord, for this young man and his family. E iei mea lua te otu ngeli whale a makanga sui. When you go home today, there will be some of the things that will fly in the rubbish. You will go home and look at each other and say, that's enough of that. Enough of that. No more of that. No more of that. Yes, there's no more of that.
Lama tekete. Larissa, it's a supernatural power of God that will do the rest. Lako shikara mama mama mama. Even God's going to change your desires. Supernaturally, a quick shift and switch from one extreme to another. I declare that over you. A desire to serve God, a passion to serve God, a desire to please God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kalepo and Lei, come. Thank you, Lord. Caleb, sumailo sungal fa fe ngainga. Kita harababa. Koshika baba tikara mama. Lama shika tata. Thank you, Lord, for this couple. Lord, I thank you, Lord. Can you hold your hands? Ora manga ia lua ka lunga Facebook. Ulima fo na pe amal valau. Hande baba. Thank you, Lord. There is a maturity coming. Olo ia le fa matuaina ua o mai o lua le nganga pa ia. Thank you, Lord. There's a lot of shift this morning. A lot of our young couple, out of nowhere, your desire to change just fall like a river. Hallelujah. Caleb Malay. There is rain of the Holy Spirit raining over you right now. Raining over you. Rain of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. It's a rain of blessing. It's a rain of revelation. It's a rain of the knowledge of the Word of God. It's a rain of love. It's a rain of influence. It's a rain of assurance. It's a rain of caring. I feel the young people, they come and hang out with you. There's a lot of young couples, they come and hang out with you. They all gonna get wet with the rain that comes on you. Loka sikara mama mama. Shubara baba baba baba. Elemana malemata ofi sama. Say so what you? Say me so, Juna. Yakulau ki kalenga. Lo wanganga le hayo mai ya ifa mon o mai ya yele uma se da ku mai tu va kasi malva ngalanga sili afa pe yesa se fialu e fa la konga ya afta ya suma gele lo pulala kai me marka ko amen na te pese ilo suafa ilo ne yolanga Yevia yo etuma le mamalu Yehova efa baba Aftaile tua lau whamanuyanga Seminar and J Junior. E lua te leo iai I ngei Australia I se ekisengi by accident. You are not here by accident. E lua ke leo mai ele o loka o lua le virus. E lua te leo I le nei taimi. Ona le lua te fia ta whawhao malua. Ole e iai le fufuanga le tua le lua te iai le nei vai taimi. Thank you, Lord. E iai le wala au te lea ale tua mo lua life. Au te langona mai le tua. O ka lepo ma lei. Unga whapitoa mo youth pe o lua. O la fo ia youth la ua le kaia. But Caleb and Alei, there is such a strong anointing.
Oka o kai se whauunga a le tua mo youth. Lea, ko lua lea. Ko inga ia. Hallelujah. O le atu e le tua lua loto. Le alofa e makua i makauki a le ko inga alofa. Le alofa e kau o le akape. Akape love. Hallelujah. O le amakua i wha kamau a inga lua lima le tua. E whai e le lua ngā luenga youth. Hallelujah. Le tua whamanuia le tua ia seminar matunia. But all the other youth. Father God, I pray for all the other youth that are listening today. They release the anointing over them. Seminar is a great future. Aue te popoli. O le ke laku whai au piliki. You are building my walls in the natural. God's going to use you to build walls. E wha ngā oe le tua, e ke whausia wall mo le tua, e ke whiarua luai. Ma e whaua ia pā, e pui ai tangata. E mawhai o wha ngā oe le tua, e te tautala i le mana o le anganga pa ia, o le a whaalongo tangata. Hallelujah, Jesus. Seminar. God's going to take you to preach the word, His word, in a very supernatural way. In the early years of the Assembly of God, there were warriors. Sayai le au makaukia ha makaia taitainga le AOG. God's going to use you again like them in a greater way. Seminar, God is training you. God is training you. Wa unga luenga e whai. Whai ama e waalongolongo i le tua. O lua matuna. Whai mai waalongolongo i le tua. Langala o lua i le tua o kipira au. E o lua i le tua i mea whaale nganga o whai luanga luenga whaletino. Father God, I pray also for Tuna. Thank you, Lord. Tuna, there's a big purpose of God for you. Thank you. You're not just a strong young man. Very soon, God's going to start opening up miracles so you can see the purpose of God for your life. You are not a mistake. You are not out of order. You are in a perfect will of God. And God's going to make it go through couples like Caleb and even Ossie, Max. Going a couple la, you hang out with them. You're going to work together. Max, you have a very big heart, Max. Hallelujah. Say, Shawa Max, Max. Come. Max. Max, you kill my Max. Of show me careful come. Kaya mfailan kakala lo of. De o kakala fa mawelu. O kede ofia makamaka do fakfaka nga se kala ikiki. Sawaluma I Max pa mon mul. Come up here. De walavanga. De sawaluma I fa mon mul Max. Walk up. So my family. Olo fatu, olo loto. O makwa mumu weleafi. Max, look. There is a fire burning. Wakwa imua, wakoki mua no off. Ole afi le mumu ya oe. Ole afi ole fia kala ole upole tua ye ele fala. There is a fire to witness. Ole asolalingi. Ole afa au ulo kofi. Letua, I pray and commission him. Il est for Yesu to go forth
and spread the gospel. Ia mawhai o na tuinatula o auna le tua. E alu ma le mana, e tālai, ma ia whaoleina e o lo leiloloa. You're going to move in the gift of the Holy Spirit. A o e alu, o le a flow word of wisdom, word of knowledge, prophecy. Au e ke koe fefe whai. Prophecy, word of knowledge, going to flow. And I pray, talo le suafo Yesu Keriso, you increase it every day. Max is going to increase. There will be people, e taimi, e loa koe ka ngaka le afi le mulo fatu. Literally, people will see it. There is a fire of God in your heart. Famalta la Yeremia, Jeremiah, there is fire burning in my bones. I release that blessing over you. I release that over you. Even Muslims will come to Jesus. Release that over you. The same anointing is flowing for you. Le tua talo mo masi, talo mo Pauli. Pauli, you are a mighty man of God. Say kulalo lo microphone na sa. So mai lalo ifa mo le Pauli. Wo farka ko fa nga kofi. Ele fa kali sei umolo Bible College. Olo fa nga kofi. Shika patahara ba shikra ba. Kete here ante de. Fa maltala Yesu ya Petelu. O manga orki Apollo ya oi. Peter, the devil wants to sift you. But God is turning around and said, I'm going to shift you. Instead of sifting you, I'm going to shift you, says God. Mako shikra. You have another very big heart. Ole ufaingofia mai amu ia tuto tasima rewaina. Amu ia ua tumule la auto. Sfana umanaia. La ko shikra mama. Ko shikra baraba tikra baraba. Ko tehera ma shikra mama. La ko shikra. Tuto tasima le waina. Ele faingofia le kau. Hallelujah, ngalua kukongia. Chitara baba bakas. You pay a very hard price. You pay a tough price. Ore kele ole lua kakau ore kakalo malanga ponga fai. Ele va pena ele ilo ele akua lua menga fai. Ale o fu mai. Wa mai ele tua se fa nau. E lua te fia ai. Ele ngar fa nau na fa nau mai o lua a fa nau o ainga o fa nau na mai le tua. Pauli, thank you Jesus. You have anointing. I release the anointing over you. Thank you Lord. O me umanga na e ko through ai le tausanga lente nei po le nei tausanga. Go through some hard times. Yes, but yes. O me umanga. Kau sifia o ele kia po kau sif. The devil wants to sift you. But God is shifting and switching you to turn around. Hallelujah. Le tua famanuia le tua ya Pauli malona ainga. The ministry, worship, and the preaching of the word. Father God. Kero Paul, o kasi mela planele tu mo. But God is working out your heart, training your heart, training your mind for greater things. Pauli ya emanuia. Emanuia o emalotolua. Blessing
after blessing. May the desire of your heart come forth. I want to pull it to God's going to provide money. Money's going to flow everywhere. Thank you, Jesus. Let tu ai toi tu na tu tar sanga au yese la na no ta inga mo nisi fa na le tua fa tau no wina le tua o tele fa na le sua fo Yesu. Thank you, Lord. Aftai sorry tau ma le ngalo lu le tua fa so solo ka ko kal. Thank you, Jesus. Alo tau ole taru mohoi ole ale mana isi metu na ois lalo mana fala ina. Wow, hallelujah. Saule tinale ia fala ina e se se mana o mir fala tanga se se la fail tatu talsa. This is the ultimate purpose of the supernatural. A soul so mai lumai tina na oe na sau o ilo ainga. Amen. Leye aftai. Aftai le tua. O lo ese kale sio ye o lo termine. Le mamona. Ya, amen. Aftai le tua fa te mo aftai tu lo sumai. Amen. Lo sumai as mai. Ole o la one o lo yela kale sia. Ole kale sia le mamona. Ale o sumai lu manei le vala awale. Ya. La faftai tu ia masalo ese fo i lua va ai faingol nei akalesia. Ua lua o maila o le naunau ta inga o le lotu. Ia tu na tu lua o lua mo Yesu Keriso. E le o tu na tu mo se lotu. O le faftai mo mua la lea. Lona lua o le whaalutanga Yesu Keriso. O lo talitonu le tu na tu lo wola. E avea Yesu Keriso ma alii ma faola i tu tonu. O le ale winga o le mea, o le whaingo fia o le whamatalanga, ua pule Yesu i lua o langa. E le tue pule aisi tangata, e o ale lotu. Langa i taimi e whai e tu la fongo le lotu. Au tu la fono le tu o lana fionga pa ia. O mea tāua ia o tu inatu e o lua. Whamaila tu pa ia. Le Roma, o lona matau pasifulu. E te tautino i lo lotu. A e talitonu na e tautino la ia. O na whaolaina i leo oe. O leo le a o te talo. Amul molu. E fisoswani a te o lua le lua tautinonga. E te lua muli maila le te talo lea. La o fisoswani atu. A uma le tarsanga lea. I e lua i loa. Ua te lie o lua Yesu Keriso.
Fai mai la tu spaia o la tau uma o talia Yesu Keriso. O avatua e Yesu le manuia mo mua e ta ua i o le atali I ma le afafine o Yesu. Lona lua ua maua ia de mea alofa o le ola e whaavavau. Amen. Ia la fai la le tatalo le sei. Fai mai o lua tatalo le. Yesu Keriso. Wa o sau ia te oi. O a o le tangata sala. O te whātu e se atu. I o se se Ua o salamo. Ua o sau nei. Ia e wha mangalo mai a. Ua te tala lo loto. Yesu Keriso. A fio mai. I lo unei loto. Ua o talitonu. Ua o tautino. O le aso le nei. Ua a vea o Yesu Keriso. Ma faola. Mali'i. I lo uolanga. Whawhitai Yesu. Ua o maua le mea lofa o le ola I whaavavau. E ala le lo whatuatua. Ua o talitonu. Ua o whaolaina. Ia vi ia oele tu. I le suafa o Yesu Keriso. Amene. Malo. O te toi whawhitai atu ia o lua. Whawhitai lava le talia o le whaolotanga Yesu Keriso. O le awhai lala o te talo mo o lua. E ise lua whanau I ipo. Le ika mi ala talo mo o lua. Tato te talo mo le ainga lea whamu le mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Le tua. Tunatu ia I la ua. Ia te oi. Ua talia I la ua le whaolotanga o Yesu Keriso. O te talo lau whaamanuyanga ia I la ua. Te talo mo le la ainga. Te talo mo le la ngā luenga. Te talo le tua mo la fuafuanga. O le lumanai. Le tua ia whaia lo finangalo ia I la ua. Le tua ia whaia le tua lau plan ia I la ua. Te tala o la mawhau wha le nganga le tua. E whalongo I lo leo Yesu Keriso. Talo fo I le tua ia saunia nisi. La tau te savali vali whaatasi. I le lumanai ina ia tutupu I le tu whale nganga. Le tua whawhitai o te talo te fo I le tua ia whamalolo I la mai. Ia ni mai tino whamalolo I suafo Yesu. Mai o ani toa inga mai le tua whamalolo fo I le lau ngali. Whawhitai le lofa o tu inatu. O tu inatu wa e tu whatasia ai o I la ua. Ne yaso le tua I whamanuia le tua le nei ainga. Ia te oile vi inga le suafo Yesu. Amen. Amen. Tai lava, ia manuia lava o lua. Le atatu tue tala noa hatili lava sistai na. Tau. Ia, ese mo ua abia I koe titi. Amen. Yeah. Hallelujah. Ole mga umil fa malolong ol tua. Mika ya sa fayele so farika. Le tuai talo le tua ya fa malolo. Talo fa malolong ol tua. Ol temane. Aua le tua ne ia se mea e ono tupu ai se mai tu mau. Ole finangalo le ole tua. Le se mai tu mau. Sei basa mole asumai. Sumai ai fa elo. A au. O chicha umar tatu sau. O sa se wale lima leo. Thank you, Jesus. Can you pray? Vào sa fa mo mo. O le tua. Thank you, Lord. Tama. Hallelujah. Au iai lunga le sa taulo na e whetalai. Mene. Ua mai. Ia whaia lea mo I mātou tama. Ono
lau whetalainga le nei tai au ta mā. Hallelujah. Mātou te klea ai lau upu le tō Amen. ta mā. Yes. I lunga lau au ona ia taulo mātou. Amen. Whaftai ta mā, ono lau whetalainga. Yeah. Wa Yes. mālolo ai lau Yes. au ona ia taulo mātou. Thank you, Lord. Whaftai e whamaoni lau upu lo mātou Yes. atua. Wonderful. O lau upu e leli liu, e tū mau lava. Hallelujah. Nei se iau o le whawapa. Amen. We give you all the glory and honor. Yes. Awai te tau mono mea iati. Whaftai ta mā. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Lona mana onga le tu. Talo sakali mo se fa venga. Fa te nu elo mana onga. Fa tu tu le tua, o lo ye taimi le tua mo nei mana onga. Talo le tua fa mo le mole, saunia le tua ia, saunia va venga ina ia. Mau ai ma fa tau nu ina le mana onga. O lo ateli ilea le tua ele swafo Yesu. Amen. Amen. Ma lo lava le ona sa ia te o tau. O tau ia tina ai e tolu, se tilo tilo mai a. Ma lo lava le soifu. So mai fa mole mole. Wa ko fiu fa kadi ha. Le ai. El ngala umi ko kui. O ngai train o tau le tua. Ia uminga kule malu le tu. Amen. Oi, tina. O vai. O la ma ko fa malu lo sia le tu o vai. E ye te me te mana o ye talo yo vai ki nga o vai. Au fa le tu va venga mo o vai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. La feta total sa. Wala tu ya sema Vanessa. Se su mai sema Vanessa. Talo mo sema Vanessa. Po la se perfectanga mai le tua. Sam, in this you start. Let's pray for the free women. Kati hira ba 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 la la. Thank you, Lord. Yeah. Yes. Amen. Amen. Yes. Kushika Baba. Yeah. Amen. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Amen. Yes. Lord, we pray this morning, Lord Jesus. Amen, amen, amen. Yes, amen. You are bringing a miracle. Lord, she's come here for a miracle and you want to perform a miracle in her life, Father God. We
Thank you, God, for that miracle in her family. Lord, she's come before you for her family, and we declare miracles and a switch to happen in her family in the name of Jesus. Lord, I pray fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Fire, stir her, God. She's gonna run. She's gonna run with fire, Lord. There has been fire shut up in your bones. And God says, now I'm going to release the fire from you. And you're gonna run, and you're gonna be a trailblazer in the name of Jesus. And the Lord says in Isaiah 43 that those who wait on the Lord, they shall rise with wings like eagles. And God said, you are not a chicken, and you are not unworthy, but God says, daughter, you are worthy, and you're going to rise like an eagle, and I'm going to strengthen you. And there have been many blockages, and there have been many words that have weakened you and have caused pain and have caused you to stay in the shadows. And God said, I'm going to bring you out. Hallelujah. She's going to run and not be weary. She's going to walk and not faint in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, 1, 2. Lela umar kako sauninga. Amen. Ma lo lava. 1, 2, 3. Oh yeah, lela wola le. Say talo amo fa unga. Su mai mato ai na fa mo. We want to pray for you. Thank you, Jesus. Paulo ma lo dong sa. Saul e profetan. Yes. Amen. Yes. Sumai le sunga ya faunga ma e sumai. Ole a te talo mo Paulo mo olu. Paulo. Walava sunga kakalo ai mo. O ke kalo mo e skai mi fai wor ka kos. Au te manao ya te oi Paulo. E te ilo va ngale. Ele ilo e Paulo va ngale. Ole a fai se te talo le su. E se ro ke Paulo e pa. Fai sa te talo mo va ngale. La te talo Paulo. Talo fa perfetanga. Talo fa apostolo. Talo fa evangelia. Polea la usuno Paulo me va tuele tuelo loto. E te talo ai mo le va ngale te leilo. O te talo mo ia release le tua me alofa le ngang pa ia ia te. Ona e te talo a matai le fa mo le lava lo supo. Shi ba ka shanda kala da. La ba ko shi kala manda. Le tua o e ana na fi ma le so e o le fa ba. Amen. Ai te le liu fo lo tamai. Ka te hiri. Aftai le tua mo la au na ma le fa tua le yas. O te talo lo tamai ia e whaongaina i la ua i lo fina ngalo. Amen. Thank E you. whaaupengaina i la ua i aupenga o le taua. Hallelujah. Lo tamai au alo whaongaina i tu tonu o le ainga, i tu tonu o mafutanga, Amen. i tu tonu o so se mea e whaongaina i la ua lo tamai. O te talo i le aso le nei lo tamai ia e whaatumu i la ua i lo nganga pa i. I pray for the new anointing upon this man and his wife. In the name of Jesus, I pray to use them. Use them, Father, for your glory. And all the glory back to you in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Thank you, Father. Amen. Le tua whaftai mo i la ua nei. Whaunga malo ainga le tai au le nei. Talo le whaunga le tua i tupu. O whateleina i lo i le lua soifuanga. Le lua ola au auna. O te talo i Paulo. O whalongo atu. O la ua i loa e le tua. E ala mai le talo sanga. Le nau ta inga o lua loto. Whaunga ina mo lana whiau. O le aso le nei. Ia. Paua o whai whau ngā kofi le aso.
o tele o loa po le tūlanga lo iei o lua. Ala a whaapopo atu le whaunga ma le commissioning a Yesu Karisto I lua lunga. Le tua, talo le tua. Lord, I pray and release your anointing. We commission them. Lord, whatever you have out there for them. O lea lava le wala au le tua lo o iai o la iai la ua. Ia lai loa I le asole nei. Ua iai lau wala au iai la ua. Te lo mai le tua e tau atu ia o lua. Aua lua te toi whaatali. Ua iai le whau unga le tua ia te o lua. Ua iai le wala aua le tua ia te o lua. Ia lua koufof by faith. Talo foi ma le whaamanuianga ia I la ua le tua. Lord, bless them, O Lord. Heal them. Equip them. Let them go forth and make disciples of all nations. I le suafo Yesu. Sam? Na mai le tua le tusi le aluka lona mata upo e lua. Ar fai muli lava. Fa mai le tusi fa mai le fai punga muli. Fa mai ua tupu le tam mai le poto. Ua tupu fo le tino. Fa sa amora nga. Ar fa pertani fa mai the boy grew with wisdom and status. E fa mai una hai le favor o tangata ma le favor le tua. Fa mai le tua fa mai o le tupu o lua le wisdom, especially o e fa unga. Ma o tupu o le wisdom, le poto. Fa mai le tua fa mai nga fa o kupu o I mea fa le tua. Fa mai le tua mai o kupu o le poto, ko kupu I mea fa le tua. Fa mai le tua le tele o te mitiru vai fa ka vai au lua. Pe o vai fa ka vai ka nga ka Yesu I lona lai titi. Ai fa mai o ke val vai ku ka kara ko fa tala tu Yesu Karisto mea o ofo tangata fa mai le tu ia te fa mai o lua lo ia ile anointing e fa ofo I ngaka fa mai le tu mai la fa va ai tangata ile la va la lua va ai fo I mea na fa ia te o lua ai au ke lua lo como o lalo ia te o lua vai mo lalo ia te o lua o na o mo lunga le potonga ia te o lua o na o mo lunga na te mai na ia te o lua anga fa o ia ma le matua fa le tua e fa ia va venga le tua fa mai le tu fa mai va ai la o la follow la muli tangata ia te o lua fa pe fenga la ku me le nganga o le tua hallelujah kaya o le ngai mai au ki lu fa vai ki lu volo ko vai Ngawa ia o lua fa unga o matua fa unga le tua ia te o lua o matua foi lua o langa fa kerishano. Now is the time. Now is the season. Now is the time to step up, to step out. From a man for myself, for me, you shift. There's a shift in this switch. O shift o kulua le ko nga o switch le ko me mo fa vango mo le tu mo lo tamata te tala mo sunga nei mo le uso nei mo le tu fa fine nei le tu tama le tu e fa pe ona o le fat fa tumuina pe la o le mana le tu ia la sa va vali e o le ko fefe ai sa va vali fa tu pe ona ma to fa longo le nei tai o na lo ia te la o lo poto o la te la o lo mana le tu e le aise me finga ka ia ke o lua o ambe nga ke lua manatu e fa mai le tu o la fa ngai le tu tangata o la va ko le ko kangaka e fa tu muima le miracle nga va ku ia ke o lo ke lo manga oi and at the same time o la maka ka ngai malu le tu e lunga o lua hallelujah amen. Paulo ese lalu mga okay. Fatutua ile tua. Ia la tato tula ilunga e fai wina la tato sauninga tato fa pe mailo a ao fa mole fa talo mole fa malo longa ya Paulo. Wa ia ile tua fa tai ile tua. Paulo matou te vala au pe ile tua mal fatu tua. Matou te talo foi. Ia tupulo fatu tua. Ia tupulo fatu tua. E fainga tā ona e vai atu o lo fainga tā ile mai. Ai tu pelo fatu tua ile tua. Matou te tu inatu ma fatasi o matou fatu tua. Ma te talo fatasi mo oi Paulo. Ile suafo Yesu Karisto. Matou te tu inatu ia te oi, ia te ia. Ia ile fa malo longa le tua ia te oi. Paulo, we pray the Lord's healing. Ia fa au wau
Le process of healing. I lo tino. Au e te whawai. Mātou te talo ma tū lai whātasi ma oi. Ma le ainga. Tu ina atu pēa lo mai i le tua. Whawhitai le tua i lau whamalo longa. Whawhitai lau whātua wa tu watu ia te ia le nei a tai au. Ia malo lo ai lona mai lo mātou te mā. Mātou wala au lea ala le suafo Jesu Kirisu. Amene. Ma amene. Hello tama. Ya, fai mai ka ko pese lea. Ya, au kalenga, ese au kalenga. Ese si les kalenga fa per pole take a calendar. Suka ko pesele ma e fa winga tato sawi. Hello tamai, come on team.